Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Muna-muna ingkatan sa sanglitan ibang pupudjihan tupud sadja pa katunggal sinallahu subhanahu wa ta'ala salta daran iwan tap-tap singkita niyo in pagsalawat na to panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas dahil dito damikyan pasampay na mo paabuton na mo in pagsarang sukul kanyo katan amuin nagkainakon ha programa ini iban si mga sila amuin yari bihayaon hatiranan dimurungog timataing hong kimikita tukbal na mo katan in amo in long tabihan pasampayon na mo in sa salam-salaman na mo kanyukatan halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala maniutiyo dahil nga mga amo in sugpat sin pangadyan na to limabay akitab amo rin durusul muhimma li ammatil ummah hamaudu yari na kita nubiyaw na mo in kahinapusan niya ikahangpo pagwalo na bihan kulang labi. Palihalan sin amuin paghidjatul ha miyatay iban sin pagsambahayang kani iban sin pagtubol. Alhamdulillah naubos na to yatukatan maniutiulong tabihan amuin napasawa ha kagaus-gausan sin kami. Namura-murahan yung mga nagkasabot na mo yatulimabay bangman magmumpa at kato taniw katan iban papagbarakaton sin Allahu subhanahu wa ta'ala kato taniw mahinang singkita niyo palita dahil di naman hadunya labi-labi na hadlaw gana-gana insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nasabot na to limabay amuin long tabihan palihalan sin sipat sin pagligo ha mayit. Bihayaon kulang labi misan long tabihan amuin maniu ti waktu na misan amun long tabi di na karihilan biya kasawahan maniu ti in kabtangan sinamuin nagbaktol sin kitab ini murah-murahan at ini aw makawa na to misan da kuman long tabihan kalabayan aun biya kaputan na to amuin tinggilan maniutiw insyaallah subhanahu wa ta'ala asal dasani namuin pagpangadji bihay ni na ingkita niyo di nato makawa hamuk waktu ataw hamuk maghino ataw hamuk lokal sa impagpangadji na kalagihan siyabihan long tabihan magtuyo iban sinamuin mahaba waktu bihan supaya ingkita niyo mapuso na to inamuin pagpangadji sin sara sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bihayaon mga palanggungan na mga pag-aarama yari kita niyo haamuin palihalan sin pagsapot hamayit hapatay long tabihan. Kabtangan sin Sheikh qala rahimahullah khamisan takfinul mayit al-afdalu an yukaffana ar-rajul fi thalathati aswabin bidin laysa fiha qamisun wala imamah kama fu'ila bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yudraju fiha idrajan wa in kuffina fi qamisin wa izar wa laffafa fala ba's wal mar'a tukaffan fi khamsati aswab fi dir'in wa khimar wa izar wa laffafatain wal wajib في حق الجميع والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المحرم امرأة
كفنت كغيرها ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى 3 أثواب وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. Bihayaon kulang labi amuin hakahopo sin waktu nato insyaallah subhanahu wa ta'ala misanda kumanlong tabihan kalabay-labayan nato masabot nato palihalan sinamuin pagligo hamayit at awalong tabihan amuin pag sapot hamayit laong naray di kabtangan sinsik kulang labi apalihalan sinamuin pagsapot si mayit in usog laong niya at niya saputon ha amuin tung kalapis sinamuin sapot kaniya salta ipagsapot kaniya salta inyo tuputi siya fiha kamis aun long tabihan biya sa parati amuin long ta badyo niya wala imama wayroon na amuin long ta imama niya kama fu'ila bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam biya long na sinamuin na hinang Rasul sallallahu alaihi wasallam pag sapot kaniya yudraju fiha idrajan hati niya piya pag lapis-lapis siya bihan wa in kuffina fi qamisin wa izarin wala faf fala ba'as mangsaw pa ma siyapot siya hati niya aun amuin kamis dahin dito iban sinamuin biya izar niya tapis niya iban lappa papagyanon di wayron na tulong nabihan sa niya wal mar'a tukaffanu fi 5 aswab in babae atinya saputon siya halima atinya saubyaw namuin kalapis laong tabihan fi dir'in aun amuin ipagtampan sinamuin paunahan niya iban khimar amuin bayho niya izar iban sin lafafa pagubos wal wajib fi haqqil jami' saubun wahid in amuin laong tabihan in amuin wajib hakatan niya to laong tabihan majukup na siya niya to palabi ang mga lapison makatu biya na simbabae makalima bang makaminsan sadya inya to insyaallah subhanahu wa ta'ala wayron da tulong tabihan dahil nasabot wayron da sa niya amuin katabunan in katihabaan katibusan sinamuin baran niya lakin idha kana al-mayyit muhriman fa innahu yughassal bima'in wa sidr apabila isablong na in mayit yaon hati niya muhrim siya amuin halaw ihram siya labay rayang haamuin pag umrah iban sin paghaji fa innahu yughassalu bima'in wa sidr subay siya ho hati niya liguon hukasan sinamuin tubig iban pagyanon bi asidirini wa yukaffan fi izarihi wa ridaihi fi ghairihima hati niya daini demikian saputon siya sinamuin hati niya amuin izar ni ban sira rida ni amuin laong tatapis niya pababa iban sinamuin hataas au fi ghairihima wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu wala yutayyab bangin taw sa upama bihana muin muhrim halaw mihram siya di na tabunan inamuin unia di na siya tabunan way na agad yato iban sin bayho niya salta di na siya bihan at niya butangan lang na mahamot biya sinamuin nakawa na to habukon tao nag-ihram sabab yatulong na liannahu yub'asu yawmal qiyamah mulabbiyan kama sahha bidzalika al-hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabab bang hadlaw kiamat na at niya yub'asu yawmal qiyamah mulabbiyan hawak to amun yawmal qiyamah amuin magtiminog na yung tao reng ha amuin long tabihan dahil ha pakumulan niya
nintaw yato amuin biada siya sinamuin nakaihram yaun. Halawm ihram da siya. Kama sahha bidalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yato amuin nasabut hadis aun hadis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam imbaita hatungod sinamuin bihatuin dagbus niya. At niya bangin tao amuin halawm ihram siya labay rin hapag umray ban sin paghaji long tabihan tinya yabutan sin kamatay impagsapot kaniya bukon biya sin sapot pagsapot haamuin long ta bukon siya halawm ihram nabang siya halawm ihram inusog hati niya di na tabunan niya di na akaron sa puton iban sin bayho niya iban di na siya butangan lana mahamut. Wa in kana al-muhrim imra'ah kuffinat ka ghayrihima walakin la tutayyab wa la yughatta wajhuha biniqabin wa la yadaha biquffazain. Abang isablong nabihani namuin babai in nawapat amuin sabo si halawm ihram at niya damikyan niya to saputun day sabsiya sa di na siya long tabihan butangan lana mahamut iban di na tabunan ni namuin bayho niya iban sinamuin lima niya biya butangan biya amuin glab yaun walakin yugat tawajuha wa yadaha bil kafan alladhi kuffinat fi buat malaingkan hati niya tabunan ni namuin bayu niya sin kapan amun biya ipagsapot ya tu sa bukun biya amuin biya butangan biya nikab yaun biya sinamuin long tabihan bukun ha amuin tau halawm babae halawm ihram kama taqaddam bayanu sifat takfinil mar'a biya long na sinamuin nasabot ti babae hatungod sinamuin nasabot ta limabay ha palihalan sinamuin pagsapot ha babae hati niya subay tuod katabunan ning kataan sa banghamuin long ta palihalan babae halawm ihram siya na di na to kalagihan biya sinamuin nasabot na to kahinapusan amuin di na siya butangan lana mahamut iban sin bayho niya rin na tabunan sinamuin di na nikaban iban sin di na butangan di na tinya butangan liburan glaban inamuin lima niya yaun tawakan long ta biya to amuin lima niya. Wa yukaffanu sabi fi thawbin wahid ila salasati aswab. In hati niya atungod sin bata-bata saputun siya lang na sinamuin hang kalapis da atawa tung kalapis. Damikian inamuin bata-bata babae sibi-sibi day sab hati niya tukaffanu saghira fi qamis wala fafatain. Demikian hati niya inamin bata-bata babae saputun siya sinamuin kamis yaw iban sinamuin lafafa tain pagyanon di amoy ato magkulang maglabiin kabtangan sin shek hatungod sin long tabihan amuin pag saput sin mayit. At niya, jiyari na ha amuin pagsapot yaon, hang kalapis da in hipagsabot mo kanya mamarahin nato. Sabang muhinang to, labi apdal, atawa long tabihan ko, no, amuin maputus marayaw, inamuin ginhawabaran, sinamuin tao miyatay, dugay hamuin long tabihan, amuin halawm ihram siya. Adapun impagsapot kanya, at niya, bukon lapison magtuoy, biasin nasabot ti amoy lapison magtoy katutubihan atau abang babay biya lima iban sin laong ta aon palabi niya inya to pusuton na siya marayaw biasin kialiburan nakatan amoy ati pagyanon hang kalapis pagubos liburan pusuton niya sa balik ikarwa lapis amo na tulong tay tu wadyo di pagyanon na tawa tuong kalapis. Ang kalapis, dua lapis, tu lapis. At iniabos mo na mapusot kataan, apa mo na isab pusuton magbalik, biasin amuin laong ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam bihatu inamuin hantang niya.
Sabab aun hadis nasabut Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati aswabin bidin. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin siaput sia atinia tung kalapis amuin putiin piag saput kania laisa fiha qamisun wala imama amuin wairuun sia biya hinangan amuin badju yaun iwan sinamuin imama pagyanun atinyari yudraju fiha idrajan amuin liapis siya kari bukun siya piya pagbangkat ya tinia liapis siya ubus siya tu amuin long tabihan libud katan najukupin hamun hambukyat tu apa na isab liburan sinamuin hambukyat tu apa na isab long tabihan liburan bihat tu kulang lawi inamuin hantang niya. Dan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ubusun natu palihalan sin amuin hisiu in taka kapatut daing mga tao ini palihalan long tabihan sin amuin bang hisiuin taka kapatut muna magligo hatao miatay matawa amuin sumabahayang kaniya. Muna nasabut di sin Sheikh long tabihan haqqun nas bi ghaslihi was salati alayhi wa dafnihi wasiyatu fi dhalik thumma al-abd thumma al-jadd thumma al-aqrab fal-aqrab min al-asabat fi haqqi ar-rajul in amuin long tabihan ini amuin baita sin Sheikh amuin bangisyu makauna takakapatut limigo atawa sumabahayang hatao miatayaun amuna bang hisuin amuin kaya pagwasiyatan niya limigo kaniya atawa sumabahayang kaniya pagubos atawa long tabihan pagubos yato amunin apo atawa hisuin masuok kaniya daing hamanga long tabihan usbaniya wal awla bi ghaslil mar'a wasiyatuha thumma al thumma al jadda thumma al aqrab fal aqrab min nisaiha demikian hatungon simpagligo simbabay muna atin yang takakapatutuod limigo kaniya amuna banghisun kapag wasiyatan niya waktu niya kabuhi pa banghisun limigo kaniya pakubos amuna ina atawa apu dahil nga amuin usba niya long tabihan atawa kaan hisuna mani masuok labi masuok kaniya waliz zawjaini an yughassila ahaduhum al-akhar demikian hatungod long na sinamuin dua magtiyaon jari in atinia waisa aniya namuin liguun in bana sin asawa atawakan in asawa sin bana indua magtiyaon mayroon problema nila hambuk daing kanila in limigo banghisun nakauna amuin nawapat daing kanila lianna as-siddiqa radhiyallahu anhu ghasalathu zawjatuh sabab long na in Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waktu siya nawapat in limigo kaniya amuna in long tabihan asawa niya wali an Aliyan radhiyallahu anhu ghasala zawjatahu Fatimah demikian in Ali radhiyallahu anhu hati niya nawapat manin asawa ni Fatimah siya long tabihan in limigo yato rin mga amuin uupihan ta hatungod si mga amuin parakala na sabot ini demikian in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu in kabuhi pa siya nakapamung siya amuin bang nakaunahin asawa niya rin kaniya siya limigo asawa niya habog katureng mga long ta isarat dalil in parakala in amuin tao magtiyaon jari kanila hambuok daing kanila ruwa in amuin limigo kanya manghisuin amuin nakauna nawapat daing kanila sibu daing bana atawakan in asawa magkulang maglabi ya naguus-us long tabiya masabot ta na bihato hawpuin amuin waktu ta bangman among biya murah-murahan misanda kuman bihato inamuin kaya labay-labayan sin kita niyo masabot na to long tabihan hatungod sin amuin palihalan sin pagsapot iban sin amuin
banghiswin takakapatut limigo haamuin long tabihan hatao miyatay. Mura-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala misambihat tulong tabihan haupu-haupu ibang biya tiko amuratun biya kagaos-gaos ang kami. Mura-murahan mangsaupama tinya wala timarang kaniyo atau wala namo nasabot long tabihan marayaw magmap dakuman kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab sinamuin kakulang sin waktu nato asal dabi na sinagi inamuin ilmu atau akan panghati mga biyaini di nato makawa hamuin lingkod minsan sa insyaallah subhanahu wa ta'ala aun isab misan dakuman amuin ambuok biya long tabihan nasabot nato title sadya di nato kalupahan kalu makawa nato daha kaibanan atau kadungukan yung hakaibanan amoy mga kaguruhan sin kitaniw mura-murahan mapasawan nila kato maparagbus nila kato inamuin dagbusan sinamuin parakala maudo sin kitaniw bihayaon mura-murahan mga maas sin kami tayo mga udah pag-agama katubtubon na muna sa jarito magmaap kamo bangsaw pa maaon mga kabtangan na mo walay mamo inyato kamo sadya damik yan bang aon imamo amo nato bahain taupik iban amo natin subay nato akaron bogbukan kahakaron insyaallah subhanahu wa ta'ala di kami sumuhon amon long tabihan magpatumtum ibang mga kamapan ibang magmap ni api kitaniyo mga kasaan sin kitaniyo mura-murahan mga palanggungan namo hapag-agama patubtubon namo na sadyaray dito itukbal namo inamuin sa salam-salaman magbalik iban simpag sarang sukul kanyo katan haway nagbatilaw leribiyaw na tiranan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين